Царю небесний, утішителю душі істини, що всюди єси і все наповняєш, скарбе діви життя подателю, прийди вселися в нас і очисти нас від усякої скверни, і спаси благі душі наші. Проголошення екскомуніки на польських та іранських єпископів. Declaration of excommunication against the Polish and Irish bishops. Католицька церква проходить надзвичайно великою кризою. The Catholic Church is undergoing an extremely great crisis. Замість процесу відродження через правдиве біблійне покаяння триває процес самодеструкції. Instead of the process of renewal through true biblical repentance, there continues the process of self-destruction. Повна відповідальність за цей стан лягає на церковну ієрархію. Full responsibility for this state falls on the church hierarchy. Тому наш синод Української правовірної греко-католицької церкви 15 березня і 15 вересня 2009 року звернувся до всіх єпископів католицької церкви, щоб до 25 грудня 2009 року прилюдно визнали свою віру, а одночасно зреклися сучасних єресей. Therefore, on 15th March and 15th September 2009, our Synod of the Ukrainian Orthodox Greek Catholic Church appealed to all bishops of the Catholic Church to publicly confess their faith and to renounce the contemporary heresies by 25th December 2009. Явне зречення віри і перебування в єдності з єресами є поєднане з карою екскомуніки лате сентенціє, канон 1364, параграф 1 Кодексу канонів католицької церкви, тобто з виключенням з церкви. Public denial of faith and persistence in unity with heresies is connected with the late sententia penalty of excommunication. According to Canon 1364, paragraph 1 of the Code of Canon Law, that means expulsion from the Church. Згідно Божого закону, на кожного, хто зрікся віри, лягає кара Божої анатеми, Божого прокляття. According to God's law, everyone who denied the faith falls under the punishment of God's anathema, God's curse. Польський екс-кардинал Станіслав Дзівіш протягом 6-8 березня 2009 року трансплантував духа Асижу до Польщі. On 6th to 8th September 2009, the Polish ex-cardinal Stanislav Dziwisz transplanted the spirit of Assisi to Poland. Дух Асижу, якого презентував папа Іван Павло II, є духом Антихриста. The spirit of Assisi, as presented by Pope John Paul II, is the spirit of Antichrist. Що спільного має Христос з Веліалом? What accord has Christ with Belial? Що спільного має християнська молитва з шаманськими ритуалами і жертвами тварин демонам? What accord has the Christian prayer with shamanic rituals and animal offerings to demons?
Plodom je relativizm a chaos. The fruit is relativism and confusion. Тоді Христова жертва на хресті є даремною. Christ's sacrifice on the cross was then in vain. Євангеліє ставиться на один рівень з поганськими байками. The gospel is put on an equal footing with pagan myths. Тут йдеться про ліквідацію християнської ідентичності і місії. This is liquidation of the Christian identity and mission. З цієї причини наш синод 20 жовтня завчасно, ще перед закінченням загального терміну, закликав польських єпископів, щоб до 10 листопада 2009 року прилюдно відділився від цього апостатичного жесту і духа синкретизму. For that reason, on 20th October 2009, before expiration of the general term, the Polish bishops had been appealed beforehand by our synod to publicly separate from this apostatical gesture and from the spirit of syncretism by 10th November 2009. Також вони були закликані зректися сучасних єресей і визнати віру. Next, they were appealed to renounce the contemporary heresies and to confess the faith. Оскільки цього не зробили, то тепер вони вже є виключені з церкви і на них лягла анатема згідно Галатів 1:8-9. Because they did not do so, they are now excommunicated from the church and fall under an anathema, according to the letter to the Galatians, chapter 1, verses 8 and 9. Від сьогодні, 17 листопада 2009 року, коли оприлюднена анатема, вони вже неважно відправляють святу літургію, навіть якщо будуть, але вже незаконно займати церковні посади. As from this day, 17th November 2009, when this anathema is published, they celebrate Holy Mass invalidly, in spite of the fact that they will continue illegally holding their church offices. Коли будуть висвячувати когось на священника чи єпископа, то ці свячення перед Богом і церквою будуть недійсними. In case they ordain a priest or consecrate a bishop, it will be invalid both before God and before the church. Ніхто не зобов'язаний у сумлінні слухатися їх апостатів. Nobody is obliged in conscience to obey them as they are apostates. Іменем триєдиного Бога Отця, Сина і Святого Духа проголошуємо їхній відпад від Христа і Церкви. In the name of the Holy Trinity, the Father, the Son, and the Holy Spirit, we declare their apostasy from Christ and from the Church. Імена екскомунікованих. The names of the excommunicated bishops are as follows. Арцибіскуп Едвард Озоровський, архідієцеза Бялисток. Арцибіскуп Станіслав Шимецький, архідієцеза Бялисток. Biskup Tadeusz Rakoczy, dieceza Biały-Żywiec. Biskup Janusz Edmund Zimiak, dieceza Białsko-Żywiec. Biskup Jan Tyrała, dieceza Bydgoszcz. Arcybiskup Stanisław Nowak, archidieceza Częstochowa. Biskup Antoni Józef Długosz, archidieceza Częstochowa. Biskup Jan Franciszek Watroba, archidieceza Częstochowa. Biskup Antoni Pacyfik Dydycz, dieceza Drohiczyn. Biskup Jan Stryna, dieceza Elbląg. Biskup Józef Wysocki, diecezja Elbląg.
biskup Jerzy Mazur, dieceza Elk, biskup Romuald Kamiński, dieceza Elk, arcybiskup Sławoj Leszek Klucz, archidieceza Gdańsk, biskup Ryszard Kasyna, archidieceza Gdańsk, arcybiskup Tadeusz Gocolowski, archidieceza Gdańsk, biskup Zygmunt Józef Pawlowicz, archidieceza Gdańsk, biskup Jan Walenty Wieczorek, dieceza Gliwice, biskup Gerard Alfons Kusz, dieceza Gliwice, arcybiskup Henryk Muszyński, dieceza Gniezno, biskup Wojciech Polak, dieceza Gniezno, biskup Bogdan Józef Wojtus, dieceza Gniezno, biskup Szczepan Wesoły, dieceza Gniezno, arcybiskup Damian Zimon, archidieceza Katowice, biskup Gerard Bernacki, archidieceza Katowice, biskup Józef Piotr Kupny, archidieceza Katowice, biskup Kazimierz Ryczan, dieceza Kielce, biskup Marian Florczyk, dieceza Kielce, biskup Kazimierz Gurda, dieceza Kielce, biskup Edward Dajaczak, dieceza Koszalin-Kołobrzeg. Biskup Paweł Cieslik, diecezja Koszalin-Kołobrzeg, biskup Krzysztof Zadarko, diecezja Koszalin-Kołobrzeg, biskup Tadeusz Werno, diecezja Koszalin-Kołobrzeg, biskup Józef Gudzyk, archidiecezja Kraków, biskup Jan Szokodon, archidiecezja Kraków, biskup Jan Zajac, archidiecezja Kraków, biskup Albin Malysiak, archidiecezja Kraków, biskup Stefan Cichy, diecezja Legnica, biskup Marek Mendyk, diecezja Legnica, biskup Tadeusz Rybak, diecezja Legnica, archibiskup Władysław Ziulek, archidiecezja Łódź, biskup Adam Lepa, archidiecezja Łódź, biskup Ireneusz Józef Pekalski, archidiecezja Łódź, biskup Stanisław Stefanek, diecezja Łomża, biskup Tadeusz Bronakowski, diecezja Łomża, biskup Tadeusz Józef Zawistowski, diecezja Łomża, biskup Andrzej Franciszek Dziuba, diecezja Łowicz, biskup Józef Zawitkowski, diecezja Łowicz, biskup Aljozy Orszulik, diecezja Łowicz, archibiskup Józef Mirosław Zyciński, archidiecezja Lublin, biskup Mieczysław Cisło, archidiecezja Lublin, biskup Ryszard Karpiński, archidiecezja Lublin, biskup Artur Grzegorz Miziński, archidiecezja Lublin, biskup Józef Rubel, archidiecezja Lublin, arcybiskup Bolesław Pylak, archidiecezja Lublin, biskup Andrzej Czaja, diecezja Opole, biskup Jan Kopiec, diecezja Opole, biskup Paweł Stobrawa, diecezja Opole, biskup Alfons Nosow, diecezja Opole, biskup Jan Bagiński, diecezja Opole, biskup Jan Bernard Szlaga, diecezja Pelplin, biskup Piotr Krupa, diecezja Pelplin, biskup Piotr Libera, diecezja Płock, biskup Roman Adam Marciński, diecezja Płock, biskup Tadeusz Płoski, ordynariat opląd military, arcybiskup Stanisław Gadecki, archidiecezja Poznań, biskup Grzegorz Balcerek, arcydiecezja Poznań, biskup Zdzisław Fortuniak, archidiecezja Poznań,
biskup Marek Jedraszewski, archidiecezja Poznań, arcybiskup Juliusz Paltes, archidiecezja Poznań, arcybiskup Józef Michałek, archidiecezja Przemyśl, biskup Marian Rojek, archidiecezja Przemyśl, biskup Adam Szal, archidiecezja Przemyśl, arcybiskup Ignacy Tokarczuk, archidiecezja Przemyśl, biskup Henryk Marian Tomasik, diecezja Radom, biskup Adam Odzimek, diecezja Radom, biskup Stefan Siczek, diecezja Radom, biskup Edward Henryk Materski, diecezja Radom, biskup Kazimierz Górny, diecezja Rzeszów, biskup Edward Eugeniusz Białoglowski, diecezja Rzeszów, biskup Krzysztof Nitkiewicz, diecezja Sandomierz, biskup Edward Marian Frankowski, diecezja Sandomierz, biskup Wacław Zwierzawski, diecezja Sandomierz, biskup Zbigniew Kiernikowski, diecezja Sedlec, biskup Jan Mazur, diecezja Sedlce, biskup Grzegorz Kaszak, diecezja Sosnowiec, biskup Piotr Skucha, diecezja Sosnowiec, biskup Tadeusz Pieronek, diecezja Sosnowiec, biskup Ignacy Dec, diecezja Świdnica. Biskup Adam Balabuch, dieceza Świdnica, arcybiskup Andrzej Dzienga, arcydieceza Cieszyn Kamień, biskup Marian Blazej Kruszilowicz, arcydieceza Cieszyn Kamień, arcybiskup Zygmunt Kamiński, arcydieceza Cieszyn Kamień, biskup Jan Stefan Galecki, arcydiecezja Cieszyn Kamień, biskup Wiktor Skworc, dieceza Tarnów, biskup Stanisław Budzik, dieceza Tarnów, biskup Andrzej Jeś, dieceza Tarnów, biskup Wiesław Lechowicz, dieceza Tarnów, biskup Władysław Bobowski, dieceza Tarnów, biskup Andrzej Wojciech Suski, diecezja Toruń, biskup Józef Szamocki, diecezja Toruń, arcybiskup Wojciech Ziemba, arcydiecezja Warmia, biskup Jacek Jezirski, arcydiecezja Warmia, arcybiskup Edmund Michał Piszcz, arcydiecezja Warmia, biskup Julian Andrzej Wojtkowski, arcydiecezja Warmia, arcybiskup Kazimierz Nicz, arcydiecezja Warszawa, biskup Marian Dus, arcydiecezja Warszawa, biskup Piotr Jarecki, arcydiecezja Warszawa, biskup Tadeusz Pikus, arcydiecezja Warszawa, archiepiskup Stanisław Wojciech Wiglus, arcydiecezja Warszawa, biskup Henryk Hosser, dieceza Warszawa Praha, biskup Stanisław Kędziora, dieceza Warszawa Praga, biskup Kazimierz Romaniuk, diecezja Warszawa Praga, biskup Wiesław Alojzy Mering, diecezja Włocławek, biskup Stanisław Gebicki, diecezja Włocławek, biskup Bronisław Dębowski, diecezja Włocławek, arcybiskup Marian Golibiewski, arcydiecezja Wrocław, biskup Edward Jania, arcydiecezja Wrocław, biskup Andrzej Siemieniewski, arcydiecezja Wrocław, biskup Józef Pazdur, arcydiecezja Wrocław,
biskup Václav Depo, diecéza Zamož Lubaču, biskup Mariusz Leszczynski, diecéza Zamož Lubaču, biskup Jan Šrutva, diecéza Zamož Lubaču, biskup Stefan Regmund, diecézia Zielona Gora Gorzów, biskup Paweł Socha, diecézia Zielona Gora Gorzów, biskup Adam Diczkowski, diecézia Zielona Gora Gorzów, biskup Marian Buček, diecéza Charkiv, Zaporizhia, biskup Stanislav Padevský, diecézia Charkiv, Zaporožia, biskup Maximilian Leonid Dubravský, diecézia Kamenec-Podilský, biskup Jan Němec, diecéza Kamienec-Podilský, biskup Jan Purvinský, diecéza Žitomír, biskup Vitalij Skomarovský, diecézia Kyjev-Žitomír, biskup Stanislav Širokory Radiuk, diecézia Kyjev-Žitomír, biskup Markian Trofimiak, diecézia Lutsk, arcibiskup Mieczysław Mokřický, arcidiecézia Lviv, biskup Leon Malý, arcidiecéza Lviv, biskup Antal Majnek, diecézia Mukačevo, biskup Bronislav Bernacký, diecéza Odessa Simferopol, biskup Petro Herkulán Malchuk, diecéza Odessa Simferopol, v Žeraniše exkomunikovaní kardináli, kardinál Marian Javorský, arcidiecézia Lviv, kardinál Stanislav Dzivič, arcidiecézia Krakov, kardinál František Macharský, archidiecézia Krakov, kardinál Josef Glem, archidiecézia Varšava, kardinál Stanislav Nagy, arcidiecézia Krakov, kardinál Henrik Gulbinovič, archidiecézia Wrocław. Єпископи в Ірландії у 2009 році двічі закликалось, щоб стали Божим голосом. In this year, 2009, the bishops of Ireland were appealed twice to become the voice of God. Однак вони стали голосом світу і його обманів. However, they have become the voice of the world and of its lies. Вони підвели Божий люд і замість дороги спасіння відкрили перед ним дорогу рабства і духовної смерті. They have deceived the faithful, and instead of the way of salvation, they have offered to them the way of slavery and spiritual death. Єпископ Ноел Тренор добре усвідомлює, в якому дусі будуть подаватися так звані антидискримінаційні закони. Bishop Noel Trainer is well aware in what spirit the so-called anti-discrimination laws will be interpreted. Він, як професійний обманщик, переконував народ Ірландії, що кожен католик може у згоді з чистим сумлінням проголосувати за Лісабонську угоду. As a professional liar, he convinced the Irish people that every Catholic may in good conscience vote for the Lisbon Treaty. Він навіть стверджував, що було б трагедією, якби католики не проголосували за цю угоду. He even declared that it would be a tragedy if the Catholics did not vote in favor of this treaty.
Єпископи Ірландії замість того, щоб відділитися від цього духа Юди, створили з ним єдність. Instead of dissociating themselves from this spirit of Judas, the bishops of Ireland made unity with him. До 11 листопада 2009 року їх було закликано відділитися від цього духа зради. They were appealed to break with this spirit of betrayal by 11 November 2009. Цього вони не зробили, а тому на них лягла така сама кара, як на польських єпископів. They did not do so, for which reason they incurred the same penalty as the Polish bishops. Нагадуємо, що уділювані ними святі тайни, окрім хрещення, від сьогоднішнього дня, 17 листопада 2009 року, є недійсні. We have to point out that as from this day, 17 November 2009, the sacraments administered by them, excepting baptism, are invalid. Імена екскомунікованих: The names of the excommunicated bishops are as follows. Bishop Brendan Kelly, Diocese of Ankara. Bishop Thomas Flynn, Diocese of Ankara. Bishop Paul O'Reilly, Diocese of Arda. Bishop Gerard Clifford, Archdiocese of Armagh. Archbishop Dermot Clifford, Archdiocese of Cashel. Bishop Joseph Duffy, Diocese of Clogher. Bishop John Kirby, Diocese of Clonfert. Bishop John Magee, Diocese of Cloyne. Bishop John Buckley, Diocese of Cork and Ross. Bishop Seamus Hegarty, Diocese of Derry. Bishop Francis Leggen, Diocese of Derry. Bishop Edward Kevin Daly, Diocese of Derry. Bishop Noel Trim, Diocese of Down and Connor. Bishop Anthony Farquhar, Diocese of Down and Connor. Bishop Don McKeown, Diocese of Down and Connor. Bishop Patrick Joseph Walsh, Diocese of Down and Connor. Bishop John McArivey, Diocese of Dromore. Bishop Francis Gerard Brooks, Diocese of Dromore. Archbishop Darmoit Martin, Archdiocese of Dublin. Bishop Raymond Field, Archdiocese of Dublin. Bishop Eamon Oliver Walsh, Archdiocese of Dublin. Bishop Fiacre O'Seeley, Archdiocese of Dublin. Bishop Dermot Patrick O'Mahony, Archdiocese of Dublin. Bishop Christoph Jones, Diocese of Elphin. Bishop Dennis Brennan, Diocese of Ferns. Bishop Brendan Oliver Komiski, Diocese of Ferns. Bishop Martin Drinan, Diocese of Galway. Bishop Eamon Casey, Diocese of Galway.
Bishop William Murphy, Diocese of Kerry. Bishop James Moriarty, Diocese of Kildare. Bishop John Fleming, Diocese of Killala. Bishop Thomas Anthony Finnegan, Diocese of Killala. Bishop William Walsh, Diocese of Killala. Bishop Philip Leo O'Reilly, Diocese of Kilmore. Bishop Donald Brandon Marley, Diocese of Limerick. Bishop Michael Smith, Diocese of Meath. Bishop Seamus Freeman, Diocese of Ossory. Bishop Lawrence Forrestal, Diocese of Ossory. Bishop Philip Boyce, Diocese of Reffo. Archbishop Michael Neary, Archdiocese of Tuam. Archbishop Joseph Cassidy, Archdiocese of Tuam. Bishop William Lee, Diocese of Waterford. Vže ranniejsze ekskomunikowani kardynali. Irish cardinals excommunicated already before. Cardinal St. Baptist Brady, Archdiocese of Armagh. Cardinal Cahill Brandon Daly, Archdiocese of Armagh. Cardinal Desmond Connell, Archdiocese of Dublin. Výsnovok. Conclusion. Si exkomunikovaní episkopi Polšky ta Irlandii majú možlivosť povernuti sia do cerkvy čerez publičné pokajanie. These excommunicated bishops of Poland and Ireland have a chance of a return into the church through public repentance. Se označaje, що мусять зректися súčasných jerezej i ducha, jaký je za nimi, ta vyznati istinu víru. It means that they have to renounce the contemporary heresies and the spirit which is behind them and to confess the true faith. Potom povinni poprositi papu po priňatia nazad do cerkvy. Then they have to ask the Pope to receive them back into the church. Однак згідно східної традиції, як зрадники Христа і єретики, вони вже би не мали займати жодних церковних посад. However, according to the Eastern tradition, as traitors of Christ and as heretics, they should not hold whatever church office anymore. Amen. Amen.
Amen.